Gasi Senapati District ke Manung Jana Leiba Karong SC Lamju School da hangba 47/49 polling station da mioi khara da EVM lak na hona rak pati duty ta ba security personnel singna nomai da kap da mioi ama laikhite ama da sok le hairi pausin hai laikhite ba ama de sok la mioi adu ngamjo village tagi ni thodo adu da laikhite ba mioi adu ke longbao apopa ti ka kawi aduga thodo adu da sok la mioi adu maming na phi saupe apopa s bhane kawi hairi Serek asida 47 Karongi BJP Mirep Jen Nauni RGF the ACC returning officer around the Ayi Bachero Amatishan Bana Security Forces na Maram Amata Pidana Mui Sing under the Nomina Kap in the hand of Hongo Pau Gilikun Sing na High Mur Amasikiba Lina Amana Asokan Nankiba Togo Sinamara Modena Karonga Sound Iran Polopayai. Tai tu sebuah Manipur Assembly ki ani super tangkap ki mikal da masih AC kunitoi dan niam report ada dari PONYTV na Haatkhre Assembly constituency ki polling station sing the point is at the selu bada akan ber security section thorang marakta niam sati report ada nabat tindarakhi mara sida Haatkhre Assembly constituency ki MLA Dr. Thoksom Radesh Namah ki paidi nagabal lamba de ki pot lising mga rom helaga mai pakani hana thajabu phongdokre Kasi MLA Radesh Namah polling number 33/29 Haatkhre Kuno UP School da ma ki pot thadaru matung paumi sida high democracy da bikal hai basi yam maru oi miyam na aphoba miut khaliba makhai lamdam ama sakhat pai da khongjal yang na chat pangam godori bani miyam na aphoba miut khanbiu hada ki bikal asida BJP mirep sing ayam na mai pak wabagai asida su akan ber security section thrang bar ta kasi ani suba face ki pot sati thadenari Trying to Suba Manipur Assembly and Super Takaki Mikalas the district Taruki constituency could enjoy that Nipi and Young Pun Mirep, but Futrani to the Lambatong, the Nipi Mirep and the Sandel constituency, BJP, SS Police, Amasun Kalsing constituency, CPI, while Mitani Mirep, but Futrani to a city Manung, the BJP, Kunitoy, INC Trani Pan, NPP Gitarama to JDU, Amasung NPF, Mirep Taratara, RPI Agi, Ahum Shivsana, Amasung NCP, Ani. Rashtriya Janhit Sanghars Party RJSP amasung CPI gi among loinena independent try to ni Bikalas the polling station lising abagachen niputareta vote hadenari masida model polling station kuntramari yawbaga loinena polling station chani gi polling doiti nupi polling personnel singa duty tawri Bikalas the punna voter lak nipal lising niputaret chami the vote hadaba yabi ayaba piri